Hakajing ya kendu bat kilat pathai khubor kilai ngut ki MDC barim kila pentip ya kajing weng dekot no ka jongki haka santarik unaitung arhajar arpuar na ki seng riu luong ki bahaka jela Meghalaya kini ki MDC barim ki kentup yauba Antonio War jongka UDP na lajum krabat malki bat ya ki nong seng jongka seng PDF katau ba Albinus Lingdo na umroy bat uba Hadrian Lingdo na mau kerwat kita kirang ba kila pimpau na laki jongki daw lor ka jingmi no jongki na ka seng ka bakila jumi kmat ak Islam ki baladem dan pok kamat ka bang plan nrei beljumlin tilong Smith ngamla re batong banchu i ki pai ba tamar nga bun na phi tip hi ba ngai liang diu briu ba perkhat bahaya ka lawei jong ka jabin riu bat ki bun ki issues ki bang ise hang te council mentam nan chu ba voice nga so si bahaya kani bat nga dakani ka linti nga sim yang niupot ba ngan mi biang ngan mi tang ban chu yarap ya ki perlok ki ba yesu thu ha ka bide bat ka kam pai ba bat nga kloi ban yarap bat ban ya kristiani ki khang ba ki issues ki bang isei kin imde ba kin syukut no tang por ba ni don politics namar ba ki bon ba ki issues kum ka beli chan mesti hinbel ha hadian ka ni ka jing ya ki jungi ya muda long song ka ba long kongsan ma hadian ya kini ka ki ak jong hima ki fero fer ki bon ki te ultimately nangi pecha state ru habian nujuar bat ki sarkar ki bamen suang asari kini sarkar ki ka la tolat ba pelat namar beli ngi tentang arut kinong mikmat ki ba la sisa ki ba yalam sman ndai ki batam kilong ki bom dunia takadang asmo ba dakajing don jangan hapok parti nganla penyerap lada tang we kumu nong tri parti dengan nyerap but ban voice ya concerns jong kipai ba di besogoro isi mendalang resir kami te nagale juga ada bersanding ke parti jeung PDF mat ngam tahu ai ke parti ne ka datang ke daw juga simet wa barisan no negasi ke parti juga masuk kemen setenat iki perlu dengan PDF di perlu juga kemudian pahun yang bapak tidur lagi nunggu para juga syukur si janji ayo sem ndre nakidau ko makir ngante po umroy kajele ng like di parti baru sikata ngirapit di kisnen kita kisnen di balino ni perken mau ba estudur mau umjok na ngono umjok na parti kongres kunda yung na independent posyu wan pangalan haru kumta wile na parti kongres umjok sabab judge dilendo ro bade lokal yang tajungi dia na parti kongres umjok jadi mereka tak ada makan sayu hapus dan yang budi abang pen nagaling juga hangtay umdan mani kontes nagaling PDF tebangan syah hangtay marway komunidad kelong hai dengan syah marway kamla inga ban dia bangan syah marway Henry mau ngakun hukum no kajing ide di long dungi kumpi sekan jan becak man Henry ngasobat aman pling ke eba mandri sanyo perjang PDF mat ngasabar kan isi ke bersawan hak ai ke parti bang ide belai hak ai ke parti ke ba semua kemudian kebiasaan berkedon hangtang penyusul dari lelde hak tak parti tekat jika bentang ngaperlak ban partai ban ongba hak no parti ngan bu ya deh bani terlang dan doi hati dia lek tegalong persia taka kongres TMC bat KNPP kini kelai teli parti kedon kecil dah ba nakaleng juga menin ada perusahaan mereka parti dia mat iba hadirin lu ju dari sanminin deki ke bang hidun ban keren menjebak meneruskan gelong masuk ban pasar hadirin ke ibu keren musun dan kejeng besarnya parti jong PDF nya musun stop kon naik lagi berapa biar mana naik lagi apa nih XMC
bagaimana ini nado Pak Albinus, Pak Nil Antonio, Pak te baru anu balak batai mengila resign na kapitiap ini resmi santarik Julai area wah kantam ni anu te bantini sebatai nya trai te kejing ino jongai ya kani parti kalong bah hayin sangi baru anu kide founder jo kapitiap mo mengila join ya kapitiap nandu usnam araja katnyo te nagaliang jonga ngalai kontes ti kani ka election naka PDF la arsin harus ajar khatra kumu kotong MLA bar area karkandai na MDC na ka parti PDF tenrai ngasamba mo kurati te kalong ko adu kata-kata dengan dang pene iya ani bune kuna kani keju ka parti nomor dang pe ke kasan hima sima apo mo kurat ka perba na kiwe konsensi amti bale madu pas dang yo ya ke jelamu an OVP Batang mulai parti kibe kun election nama kuat kata ke HSPTP ke UDP bat ka Kongres like teknik like ini pada manu ka parti ke election hamu kuat la de MLA ila de hak MDC election rukundu kalau ini pina do ustam khat naispa ni kuat de tang sisin bojobu independent nama kuat kata ke Pak Arwalinda ustam khat naispa ni kuat di kokla hadir masa tangini likely parti HSPTP KDP but a Congress kimi parti berpersang ban suthi ramakurat imat ki paiba kimi jing sanya lagi paiba la tekniki likely parti ti masu ba naklew juma onde banga don ta PDF mo swakataru la don teng ak NCP Hauslim Arjat pra last tangi bani kontes bingkong na parti NCP hadin kata ha ajar khalai kum independent khamba khindet la dai kontes kum independent de koi se jingjok kalong be kata kham tam dam ta